Abusuya sese amado kasa de se okopie mu ewo eye Iran ene eye Israel tokwaya abusuya ekoso ya US4 edo mo ho agimu abusuya sese ane de nipa yehu baabi a ewo se ye de yetiri ekotwere sese amado kasa de se okopie mu ewo eye kata sese abusuya eja eda US embassy abusuya ewo ho abusuya sese ane de utumi hu se baabi ade ne kakika ko ne de anhwe ya de besi wo wi ase ne de ade Nyankopon ebamu na sese amno kasai eye Twene Jonas the almighty Twene Jonas ono so de nsem bi e de aba betu dwa a efa eye ntokwa a ekoso amanfo echiremu asa America nhwe yi a obeya ma ntokwa asi Twene Jonas aba be chieche die nti a ema America fo e de omo ho aba beje sa ntokwa ya busunya ekoso no na mensa wo be no ye be kwa kotie de eye Twene Jonas wode tu dwa concern about ntokwa ya ekoso na Twene Jonas asanso afaya eye okujato abrakwa a oye foreign affairs minister what you say Twene Jonas afaya na busunya eno nso abeka yensa na before no yentie de eye Twene Jonas o kan a efa eye ntokoya ekoso between Iran and eye Israel ntokwa no yenkotie de ekoso Iran for no say Iranian for no eti ano na mema mo update sa no ma we nyina ntina da bia me ka kire Ghana mpanifo say enye bibia na ye jimi o ye wo resources bia o wiase bia yenye ye kuro ye se de be ya ye kuromfo betena ya ye kurom na ye adwuma teacher fo mu ntua mo ka nurse fo mu ntua mo ka no ma sise sika nyina de ye boxing na mo de ye show off na obisirai I only subscribe me modi. I say, obviously I'm in love with you. So, thank you. I'm also in love with you. I say my girlfriend we get dreamo cause life ahead serious so pass iPhone and I ought to know. Keep my girlfriend. Oh, forget about it. When you subscribe me waste time. Say she had the we and say we are singing now. Wow, Ghana ni bia wo abusuani wo Iranian ana Israel no momam paye se ontum free o ana onko baabi onko peguro from nche for the time being because kremofo na so dene o ma so dene Trump among 60 days say 60 days no omo famra MSI contract se omo nya de omo nya bombo no omo si dabi obi say you dey chill o sao me chill on omo si dabi omo nso Trump na Trump ye ma talk wow Trump catch them say Israel e dey 1 month agina mo so say o bombo mo enye ya o America the 30 seconds be complete mission no enti mo mra me sign contract mo ni Israel ni tia ayi for mo so motia na fe ma sign contract Iranian for motia ma sign contract obi ankoku ni yonko e na Israel for na baw but mo de ma ama Trump so ono no ti se okaso ope Canada for ni nyansa o mo bae o betena ne nchen no ne Canada for kasae na Canada for say yentime mfa Canada maw but the ebetimi ayen say wo hia bibia de ka kire yenye partnership yen father for simple Canada for ba America da bia Trump mo musika tambia won sa pepepe ena Mexico for Trump de immigrant eko omo se omonye ena Trump ayren e ka kire omo se omo anyi immigrant na obeje Mexico ni nyina from nsem Gulf of Mexico opuni nyina se be ya obi ntime fa nsuo sukura ma America waji Gulf of Mexico sisi akobo she Google wa die free om nsem sisi e Gulf of America enti se ni power no okasa obeye bibi obeye California immigrant fo aye kwachi omo governor no ama police fo ama support ICE fo no waji power free om nsem sisi Trump ne rule California enti odi bi ye abrofo no ne omtikrom ha na ede na chese wo arabu ni jimefo wo de osuro na oto edwo wanum se oye brof sisi a anopai na minim se agro Trump si okwa attack yomo okwa blast yomo
and baby place I three places Omuchaba news and Opaminusa agro. Stephen Yamensa I say Bukum Manku was saying you are a baller man in America. He is disgracing you, fire him. Bukum Manku oho kro ati oho nanso oben oho awa yusu kwasi atori wa heaven na na nyamisha broni kwasi adwoma ma na mo kontokwa ma no oye odwan wa jimi too much akufuado ede yesika abia restaurant amane ba na wonso aba wa jimi to asisa yesika de abie boxing ama wo ba kwasi what is the difference? Jimmy Toyomo yeto abama amuse mo meye kuro ni ye se de be ya ntokwa ekoso obi kuro mi obi ba Ghana esura a ontime mfa ma Ghana ne se oba onya adwuma nye Jimmy odwan ntimu wasika mo start 24 hour economy enu ntini yeto abama am wa Trump ba ye de oka se obeye no an oye osi onu waba no obe mekisho se o deport obi ampani ampa o deport omo Tiria mechano obe mekisho sentokwa bia nsi wiase ampani ampa wa strike you Iran was strike is sia amno kasai bonka makum miensa ono the strike here 32 hours omo fly soldier for no omo fly no omo dey plane plane no na me catch on kwasi broni nya fe na 6 match aduru na ye beye match pass wa ha dabi America 6 match duru ayede emaya nketenkete agana omo kokote ho omo ko mema ho no omo lunch pre no omo de abesensen wiem no match ro omo de plane and lunch wiem no match ro USA na omo sensen wiem omo be sen ho the whole day what just here America display say why be man bra omo be ba so enti omo display na esensen ho na plane foforo ko fuel jet no sa no omo de ye den e de call ho enti omu twade ne ba TV so live omu koduru ya no plane shin cloud no ena omu ye den omu blasting kramofo no ba bi a bonka ne kire say ade bi aye said ade no omu de tu amena wa asase no ma create kuro asase na se hona kramofo ne sha omu ye bombo no enti ho no Israel fo ne ntime entake omu American kwane country abetimi aye say outrage no enti omo de submarine no ati sekuru ati sakra nyina dansuom submarine dansuom enti ati sakra nyina omo yi ni nyina o TV so ma ehwe nde dansuonum ti submarine no eno dansuonum na a pia betensuo nani wo Afghanistan ena Iraq asarande Iran kroni nyina ahia enti bomb bia Iran fo no beto de abo jet no mo wiem bia na submarine na che bomb no wiem omo to pena submarine na che no omo to pena saram enti Iranian fo no omo bomb bia ni wetimi ka America soja ni ba kokura America fo ndi plane na ko gina wiem no mu ja bomb ni gu bonka no enti bonka basta no na blast your ankramofo no amena no bom se pum na te said your mudi kum Saddam Hussein ani Osama no sabe pe no mde na maku Iranian fo soja fo ni nyina o maku o leaders ni nyina what you say to Trump say o mamu tourists ni so your best on the 4th into any a warm up keke and he say o man maintain peace no msa akoto bom ko Israel bi wa on choice so ko kukrom of nyina Sema Jimmy ni pan macho se sa na tie ono ti sa wo krum akra o odidi amrofo no kra o krum ha odidi immigrant fo krum ha odidi obi awa ha na modi Jimmy na o Russia beba be support na China beba be support Trump si o munim na o support o be kwa blast o monso Abema state o se Russia nim country be nim no mo so de omo bejima on choice obeba be attack omo so the whole world American stand tall enti esia no why America soldier force omo patrol Iranian kro no nyina emo adika ka cho say oko country bia o wiase a Marriott Hotel Holiday Inn ni nyina ya abrofo ne dia America fo ne dia ti soldier fo na ewo America nyapade wo Iranian nyina soja fo na sarande ho nyina wo Iranian wo no mo patrol enti Trump say soja ni bi more tu
ewo arena ho a one choice oba be kukromu ofo nyina nti si America soldier for control arena nkramofo nti se nkokoma wo arena ho oti America ho no control se ono onye Israel no Israel for na any machines a ono de o machine ujimi a when na Putin kra man won Putin edi na mo nkwasiafo nkramofo a mo no mo ni tumi bia mo ni mo ni tusu bia o mo de ne be jimi a esi a o se kro no was o petrol kro no nyina America soldier for ni petrol sa enti soldier ni bi mo retu a oni choice se oba be ku o mo maka no enti we ni ya warm up onya mai enti o hear from enankosi on the 4th no se nkramofo no ankoto bomb anto Israel bio a eno anu no asumdua ba wi ase se nkramofo no sa to bomb to Israel bio a oni choice oba ku o mo leaders ni nyina what you say ti na me ka kire mo no magimi Trump or the be Canada for baby hu no Ukraine or the mampanyini betina South Africa or si omakubroni or trace offer South Africa mampanyini se me hia wo White House ampany ampa South Africa mampanyini by e wakuno da bi wankuno enti wa frem se mo mra because ono ne wa promises and to kwansi wi ase wa de ntokwa ne beba bi oba be kum simple as ABC ono osi onye Biden watama Putin jimi se wakọ no akoku obi wo Ukraine enti wa ba ne de wa wodo pebeka akotu ahye obi so okoku no oni choice wa be kum enti wo pese onya na meka choice ana job am brofo no ye adwuma mo build the building a nation is the same as creating job and creating job is the same as building a nation. Isn't this incredible? Heaven am na awenya meshabu enti bukum baku odwan adwuma ne abie na najo a ahomache na wo hwelo contractors na ye adwuma no omu sit down left and right kwasia eto abama Ghana mpanifo de na omo ye bukum baku jimi omu si ombebi adwuma ti sa America 24 hours enipa na isi down 24 hours and adwin na amo build the building a nation is the same as creating job and creating job is the same as building a nation. This kana be boxing the yak system what you say bibinin kwa na ya boa America eto abama obi a anya fe no kotoka o ana okwo wohwe da bi afe no ye adwuma ne ye Trump buy ona esi asin kramofo no on the anya na sem osisi as North Korea China hwan wa do hu be ba jimbia o be ba be strike won so obi a Israel for the 2 months ajina ho sa so omu pese omu ko say Iranian for e bomb no nuclear site no o ma ya omu ntimi America di 30 seconds pe na striking 30 seconds 30 seconds Trump be can no pan say o di 30 seconds ko wi omo ampani ampa 30 seconds wa wi omo and o sawa se be o Saudi asa o se next week na so ma sa to bomb eno an okoku obeku omo leaders ni nyina na fi wa me ato aba near the leader for fraba until next week no so omo hunya nsa na o man koto bomb anto obi akroma eno ono obi ani asem obi si China be finish America o dwan this year me no kasa China for om bi some nkasa om panyini si ontimi nkasa on the on kan asem on comment om bi sa Putin go for si om ne comment om ntimi nkasa om pe problem ka so magimi kramfo no kwa na agimi we simple akwa na wa ba no o si on na control wi ase om pe o country bia wo wi ase bia ese obi evu nya sa wo ye wadwen si wagimi a obeba be ku afi ho eno e simple do a church American ti se bibini ana ti se Russia o mo ni mfidie na agi se o mo nante ba fo mbe ku ntokwa no ma church American nko sa American tokwa no o mbe yi kire 6 match bia ti se de Ghana 6 match o mo display no o mo de ne se o mu chinsen wiem no mu ja bomb no gum so saa ti bomb no eto wa ti said yom de koto we Trump say eto asase na ni an na ne kwa asase no from be say bia from Accra to Kumasi enti asase na se mo amuguo nyina mo tete enti saa bomb no mu ko jeja gu kro no so enti we warm up on starting and partnership room of o ja wie gu o say be ya
Ombe hu say enye joke because no ma betena ho Jimmy. Omo foreign minister na betena so omo nsuro Trump. Na de Trump we no kra no omo nsuro. Enti esi anu ama hu say enye joke. Enti na me se Ghana ni bia wo say kuro mo nkramofo kuro no. Ye fast na ko Ghana. And I pick different country na ko. So obviously I in law be handle Trump when Jimmy na Ghana. Okay, say infidie na America edo attack other country no mo de kire. Omo mfa bi mre Ghana for Jimmy Toyomo. Entuo ni amokai wo Ghana nyina America for na de be che Ghana for. Omo ana di bi command kramofo no omo ana di bi ma Israel for omo ana di bi ma country bia wi ase. Enti omo mfa ma obia omo de omo wo no omo de ma wa obetimi attack wi ase no because the ama Trump eko nkramofo no so no sa nkwase atlet na no omo ma no say omo betimi ase wi ase nyina because omo nuclear weapons de eniem and ama Trump buafu ase na mo kwase mo be wipe wi ase de ane ye be dika bi kumu enu na ama obviously FBI is arresting scammers enu na me kire Ghana penifo say broni onche se bibini FBI for no be chi scammers no because Trump wa ban na also obi o ekronfo America bia ye fa no ko sa nso na okronfo hye kuro bia ma be ba be chew so na bibini no wo ya boa wo ya kronfo mpadwuma nye da bia giso awi obi da bia giso awi obi da bia giso awi obi obi si wise ya empower na esifie esi amefa work kakra obviously let's date for 1 month oh sao oh him fa number send me na me hwe why man na me hwe sao we dey serious pal Matia because you see how your mama ba no kra o mama broke heart any ade go for mama pressure sa obi do yiri no ma ha me sa me da me na na me say sa de we anything na kwakuma nu eye dan pressure fa no obi say you be bibini to da bibini ya boa do America nyina sa o ma ya ma bro onipa obi akra mu ye because o me criminals. Oh, no more you for cars be akesisem no more scamming kofo no more from west kafo. Oh, Jimmy sao akromfon kwa lazy people mo badwuma me skani kura cha mo nyina enso die ntia I work so much hard. I work a lot. Enti bibini Jimmy for okoye adwuma benya sika better than say wako wie obi sika na ane ahoto na wonam wiase na ye pamo yenya meche okura na yem hihyew na da bia oda won na Jimmy wodi wiase kwan adena bibini Jimmy bibini be ma ye kromfo bibini ba so ya hyawoni won sa nkwase asem sa na ekoso enye fine bibini be ma eye kromfo bibini ba so ya hyawoni ne nsa enka I rain ho you omutena play mu 32 hours emema mi Europa omom ko yin na ema Trump sumo mu no ema nko an ko display o nkramofo no wanfa mema kra nko because of the mema ne ko anko beku nkramofo no dodo to the man e ko ema keke common ma mema mienu ko manto bo mbini o manto bi o omo difu e ne ko jama no ema keke ne ko display nkramofo no wanfa obi anka ho because of the mema ne ko ahwe o mba wie nkramofo no ema keke no de o ko bibini de da bi wo de ne ahwe enyeye ema o bibini ba chese oye bedding pe bibi fam saye bibini be ma hunsu ja krono na me mo krono mi nwui mi wo wiase bibia adwuma na me ye na me sika na me de to me mfa nkotu atwe ti se de wagimi no me de to nkakra na no boa matam na me de business na business ne de profit kakra ba na me da so ye adwuma gum na me se bia no da business kakra sa na ha de ba na me se boa no na me ye nkakra sa ubeyeye Jimmy na jai krono na wo wanwu wo boni ma ubeba be da prison broni ono onim se na me ofa bani akobo krono yenkopa ache wo da bi ti se dwoma ma kwase ai sami jamfi awie sika chama agrada abra the goal is to say mo ba no mo fa sika na mabia adwuma
Jimmy for now went to me and went to me and suspend went to me and ray. Now my say sickening in area with the Jimmy Ametan say, Mrs. Levy about to light bill so abra with Jimmy Sicano more say no. Light bill no so crana, Nipani the prepaid a cotobi creative catches or coto 2 million 3 days now, sir. And to 2 million or better and when a G's can go in a council. Say Nipa crowd any intimate what Jesus can correpay. And to be to 2 million management the same day. And the antina own some make ya tax and send all the light a man Jimmy Scalamo Jimmy. Meanwhile, America says Sicano, we young found behind Diana Kotofi Masha on you. Yet the yet and yet the beer Juma. Yet the creative job opportunities. And my foreigners in Russia, Bakruma, and when him deportation to do our way, deport to Nipas, millions upon millions of people, because they want to come to find a job to do so they can improve their life. Bibining kwandi wa ya plan fasoni ni so anti memetiano me I speak the truth. That is why and which is why they don't like me, but I don't care about anybody, man. I'm speaking the fact and it is the reality, man. And the truth will always defeat lies. Of course, heaven this is the greatest city of planet Earth. Heaven and glass and the system is working 24/7. And for your information, Trump will say China for any if one or more person or more home Bejima or member speech or best strike your monso. I say me anyway, a 30-second job. Just a soldier for now or much plane because a final one. It take 32 hours. And now a more soldier for playing I don't know. ADHD the petrol kekenes refer to him. Omo konya no mo refer le. Enti ono ne we nya hodin bi we effortless. Ono ote ho office ono hwe o computer so keke. Enti se ma jimi na mo so mo ne mo be ba anu anse wa order soldier for no. Mo strike na se ohun se America soldier for nko mo bro on population do so church a Russia for. America soldier for nko bro be 70 million. Se ohun se anoma no. Because every year be American lottery ni toko ekwa e fa country bia mu nipa de omba ne de omakogu soldier nti omo odom omo nti omo petrol Iranian sisi soldier for na America soldier for na petrol ti de Los Angeles California America soldier ne control because Trump aje power na free governor ne mayor ne nsam because o magimi o ma moana moanye and the port immigrant ho ntini buafu aje power no om de akokko to saa se omo pe power ne back but emfa Trump si o nsisi ankwasi afo ne firi kuro no mwie ya emfa power ne mo back enti the American nyina ne say akwa we ne de on promising fairly enti say o kaso promise obeye bibi obeye Onya mahama o no akase me be 24-hour economy no abedru kikako wan ya de otimi ya boxing no ya amaneba o de esika ni nyina display onya mahama no akase me ba adwuma bebu na oba ye D11 no de beje ya hiafo na yakoto abama ne se o metwa D11 mu no o sa de D11 na ebre enya mahama we Trump was so in his watch country be a nya hoden kontokwa enti se wan me sign deal se won kontokwa now de opekokwa or beba be strike you down and mumati ay musojafo ay intu amwo nyina so abenane no e de na mo de kwa akon no ma cho so mo ba mo de submarine nsuo na se opone di kan won nsuo na se America the whole world of soldiers group no mo petrol from submarines oba wi so what is Ghana ni bi soldier ni a your friend submarine da odwan omo sa training sa soldier ni na man fa bi amre bibini sa so no man fa bi American country bia e yo mo nko an na yes adwuma no enti eponi nyina mo petrol so ti submarine no dansuo na se enti se omo ba okroma wotoa no ma pagya submarine na pia free epona se bu wan se kuro bi dapo no so anya kuro submarine na etise kuro no a jet ni begina so a dine wom park wom hotels wom bibia wom but enye kuro marine na da eponase ti e be pagya na omayi jet na free marine num na omo dia be display om kuro mu no omo wia no san dia be hyensuo num na omo mene akwase na omo hyase o enti di dwuma omo di no nti omo no san kofu ka so omo ba joke
enti Trump se me ba mo se magimi nti munsuro no o magimi o ma twero mo amenti asese o munsuro Trump ene se magimani so Trump sisi we see a strike no dey akoma omo no e be take you omo be ayi answer ma recover be so many years no munyanya ahoden fa meye masem enti se hu se o masa akwa attack Israel bi why on choice so ko chichi om ku om rough you say the next strike na be greater and greater and greater than any other strike ever in the history of world. Because on no watch on my way on man to kwafo fronsi we asibio wa be man ho mene so bi oba be ku akache puti ate ase watira ne ba bi adwene no ho anu akache obi a ti wa we be man no fa ope ko to she obi so se mu se America na security of the whole world okoka Germany on beba okoka UK on beba okoka ba bi on beba be go defense. And ti say if we no Iranian for no mo na come Hamas for etuo ni sika so mo mna meku Israel for tama na Biden wo so no na Biden antimi ankoku om ti say de Trump akoku om no and o jama Israel for no Biden di otimi ya etuo ni sika no de man Israel for wow and Trump say ono ne time de o ma ho mene so ono baba be kum ono ababa be strike o straight nya fe na o be mo obi tuo ni asa concert party no so and Trump na also anka Putin onko Ukraine da ono ada bi oka o say Putin ko a onim say ono beba Russia ho abeku Putin because baby a Putin ten no anso maja bomb na gu o a cho say wiem no mo strike ba enti eno anso mo jeja bomb no gum na nane kuro no simple nane fra mu nyina enti na me yes Ghana ni bi a ho no yiwu abusua ni free ho mo nko say be ya ehoye peace ansa na makonkramufo ni kuro every 1 minute bi aban machine minim say yempanimfo na gimi o ma failure one but this is a case whereby Trump na handle enya Biden na also no akese o enya hwe munya ntokwada bi we ndi oba bekum ena ono onko bi ote office ono an strategy ena soja ni bia America soja ni bia eye den ho kan because Trump ma America soja for no kokronum ekoyi nipa ni nyina afiri ba bia bomb no be fa no enti America for nyina ayi omu nyina pia fi ho ba wa onya America ni ho na ekoyi wa ba ho na ekoyi ena omu di ayi aboba omu bomb kro na abi nka America nya pade o ma che se Maro Hotel Kimpiski na e wo Ghana ya America for dia enti apo ni ade wo Iranian ho nyina ya America for dia won companies akese wo wo nyina Middle East wo nyina ya America for dia enti ni nyina America soldier for na protect omo patrol say kromu oni bi mfa bufuo nkoto janto enti sa soldier ni ba ko mo retu Trump be ko akuku omo enti wo ho bia e dangerous man tiri amecho no because nkramofo no maso odden maso nya den a obi sime ba bekum musima gimi musi odwa nanum nipa ne sime ba bekum o musi obi say Americans are afraid of Russia gimi omo nante ba say na no Trump wa deport be 1000 ade no ma megimi Trump timi wo de unim de omo ye omo okrom a any China for nko ade omo kan okra China for omo ye boys wa America omo nya obi a wa ha Russia and the Obest America state go a friend Alaska and Russia and boom. A walking distance America and Russia boom and then Canada boom. New York and Oko Texas so any Mexico boom. Oh, and the other no mume Jimmy almost so banner Trump with your mother or mu krumano or moon cram mobo. I don't know mume Jimmy ha omuntimi Jimmy because almost no. So and the other na Trump ajeje omunsa asini nyina de ama ade aka Alaska nya Trump nkompo na GM say America tititi omjeje ade na Trump Russia for make say okay Alaska e de anti ebeje omuntime ma Ukraine no abusia omune Russia for ni abusia for Ukraine ni Russia na it say Taiwan ni any China enti abusia ntokwa na enam saa nti
Trump ntimi nyana ana omu ntimi nkonkoku Putin because abusuya miri na eko won enu ntina ama Putin aye anya chance jimi no na moreover no Trump se de nti onkoku Putin ne say Putin etie no de obeka se Putin ye bia Putin ye nti ama we see how the Putin man ntoto bom nku a school for nkura any hospital Putin ento bom nto ba bia since Trump buy nyina enti se oya dia on choice say America for ba hobe a ti se on say ti simple omo pa kire say America pa kire say ewi ase obi an right so sorry ko edem mrahye ne nsem koku obi e wo say obi a to a we peaceful enti se wo sorry na me no mato ahye obi so koku na say America ba bekun anasa so a omo be support wo enemy no na wo enemy ni timi kun but Trump say say yenko support wo enemy no ni akomo mutuo ti say de ma Ukraine for tuo no anytime na say slow man wono abeba bekun direct enti ani eme nkodi bone simple as abs na Iranian for ni ye guy say Trump boy am after and no say am after ko dia no pa ya me ba be attack ni enim say agro for the time of strike nyina buy o catch the Iranian for no say me ko akọ attack mo na ya say mo ni me jimi dia me ba ne because am 2 weeks now after 2 weeks no be strike yo mo but ene no mo asan ba be jimi say Trump we am after and no say ene o mam warm up ketua bi tu ene warm up enti warm up wa bombo omo ai 3 facilities pep enti na mpese wa busuanfo wa yom free fast everyone military bi aban bas eko Afghanistan side ho nyina ene Iraq side ho nyina busuanfo ha mo entu kwan ko krofofro so omu ntimi magana omu mpese ombe bagana omu ntu kwan ko krofofro so obi say endi abusua de ekoso a eye Twene Jonas ono nso all tudwa ono nso echeche ni nsem no because ono no US onim de US aban etumi ye na abusua ye bi say ho se Ghana ntokwasei esi wo Ghana den na ye wo ene den ene ye beye ye mpanifo omo abobo omo ho asia na say in case of say bibi sa esi wo Ghana ye betumi agina no ana because there be a kase Ghana ye ni akode aye de kontokwa enti bibi se esi wo Ghana dia enye ne ya mutu ye yina ye wu ano no because o hwe de ekoso amaman so a sesi aya ete ase kwa ye bompa ye se ebi ento ye wo ha say because say the adru kata ne de eye de na Dubai for nso beje omo de na ene na ye kɔ ne seni abusua ma me hu adwenkyele e wo comment section wo ye nso ani de mu na wa subscribe to your channel no se ne ye jai update bia nso tumu a onso osa ewe kabi na wa share ato other platform so ama foforo nso anya bi atie kete wo se enye dodo a wo nwura makra bye bye.